Mapanak ag trabaho siya raon. Nagsapa kamot din na mapanagtrabaho, aga. Alas 8 ti trabaho. Ngamrumuar kan dito'y balay iti alas 6. Anya laki din ni siya raon. Diyak nga rod ka, timala daw mapanagtrabaho. Nagasidag ti pagtrabaho ang nga opisina. Awan pa'y 30 minutos, no pagpagnaam. Awanin ti ado pa asaw. Inakaw, tapno sa anak amala daw, yung opisina pagtrabaho. Awan pagluganak at tricycle dito'y paradaan. Unay, mala daw ako niti pagtrabaho. Yo! Ay, magnaak sa langin ah. Aga, Nay, si ka magayam gabay. papanam. Ha? Tunggal makita nak. Damagam no sa dino ti papanak. Papanam nga raw. Nakapurma ka, mate. Anya laki din ni gabay. Amom lang aro din na mapanak ag trabaho iti kastoy nga oras. Kung nag-ano da sa bali papanam, aga. Iso nagdamagagkan ka. Awam mo ti sa bali a papanak. No saan nga iti opisina pagtrabaho. Sige. Labasan ka pa, aga. Mapanak man mag-isugal. Ay, tunggal makita nak na itatao. Damagin na no sa dino ti papanak. Ay, magmagnaki din. Awam mo tin mauray ko atray sigala pagluganak jo. Nagarutin ring Pasko trabaho iti opisina. Kartengak ti magnangagawid iti balay. Tanay, mabisina ka no. Kaya't konti mangan. Aga! Ni manang gabi ti masabat ko dito paraangan jo. Apay, gabay. Naggapuam? Anya? Damagam manay. No sa dino ti naggapwak. Naggapuam ayang amin. Malimkan ang nagawid Ke naggapwak iti opisina pagtrabahwak. Gabay. Ay, kunaknod na sa bali ang naggapuam, aga. Sa dino itayan di opisina pagtrabahuam. Anya laki din. Day tamanan ti damagam kanya. Imbagak lang aro din idiking ka. Nga ijay sentro ti pagtrabahwak nga opisina. Ay, wait! Nalipatak mutin. Anya itayan ti trabaho mi di opisina pagtrabahuam. Ay, anya laki din gabay. Sana yang imbagak king ka iding. Amay sa kayo utility worker iti opisina. Anya nga iti trabaho ti utility worker. Ay, unay mo dato eh. Kwa, maibabaon. Kun agdalos iti opisina. Kun daduma pa'y. Ay, kas jay gayam. Sige, panawan ka pa. Ay, nyalaki din day taagabay. Tunggal makita na, agdamag. Nagrigatin ay ati agsongbat. Una yan. Maturog kakit din, aga. Di mon panunutan da di agabe. Nagdamaglaken ka no sa dino ti papanam. Winangam kanayon na kapag damagan. Iso lang iso ti damdamagan na kanya. Di mo latan ikaskasaw lakay. Awan siguro na ati mapanunot na damagan kan ka no agkita kayo. Ay na. Hey. Ay na. Makaturturo ka miteng siya araw. Ala, maturog tan. Tapno di ka mapuyatan. Tanay, agtrabaho ka manun intun bigat. Aga! Ni Maricel na chismo sa ti mga ayab kanya. Lumabasak itayan na. Apay ka day, Maricel. Papanam? Ha? Ay, mapanak agtrabaho na. Apay ka day. Awan, damdamagag laang no sa dino ti papanam. Tanagsapa ka animor ije balayaw. Sigod mo na sapa ka mapan iti trabaho. Pagtrab-trabahwam, tapay ang nagsapa ka arumrumwar aga. Opisina ti pagtrab-trabahwak, Maricel. Kanong pay? Ay kit nabayagin 5 na taon kong agtrab-trabaho iti day nga opisina. Sana ulad da trabaho na. Apay sana ulti imbagam, Maricel. Imbag pay ka, tanagagat ka mapanagtrabaho. Saan akaskin nila ka ikaw, asabali ti paggagatan na. Anya ngay. Nagagat amangan, kinagaramid iti ubeng. Anya? Karamid iti ubeng. Ay una yung ngay. Ay. Magmagnak man ang agawid iti balay may. Nagsweldo Kun gimata nga mutin iti si Daun mi kanisaron nga sawak. Day, si kamat ti masabat ka o aga. Way, tatani kanaur. Nagapuam. Ki ije trabaho tatani kanaur. Sa dinaw ti pagtrabahoam aga. Opisina ti pagtrabaho
tata. Sa dinaw nga opisina. Ije sentro ti ilay, tata ni Kanaur. Saan ka di nga mo yung trabaho ak, iti may isang opisina. Ay, way, nalipatak matan nagtrabaho kay ti opisina. Tay, papanamon nga ay. Agawid ako na, tata. Nay, anya ngay dagita imot mau. Duamot adadakil a plastic bag. Grocery items, tata ni Kanaur. Ay, manumot nga ti sweldo mi pagtrabaho ang nga opisina. Ha? Kwa? Minimum lang, tata ni Kanaur. Manungay day ta minimum aga. Ay, unay mo tay. Apay, naskin ka di pa asong batak day ta. Tata ni Kanaur. Uwan atap no amugmat no mano ti masusweldo mi opisina pagtrabaho. Anya? Ay, unay yan. Anya laki din. Unay mo dagitan. Apay ka di manin ayaaga. Agbubusor ka man na simmang pot. Hey, unay yan. Anya laki din aya dagita karuba. Mapanuga mo ito. Anya ti pakabanugam ako nam aga. Napanuga lang aro din na nagkapoy yung opisina pagtrabaho. Mapanuga pa ilang agpalpalawag ka na kiti karuba. Unay mo dagitan. Ha? Tunggal rumarak. Damagin dano sa dino ti papanak. Kita muda lang aro din na mapanak agtrabaho. Ay kat, awan la siguro ti sabalin ang maibaganakan ka. Iso akas jay ti damagan na kan ka. Hey, nabanuga ka talaga nga agsungsungbat ka na kiti karuba. Siya raw. Dapay agdamag no mano ti masuswildo kiti opisina pagtrabaho. Unay mo dagitan. Makapay-stress ti kastoy jo. Hey, unay yan. Ala, di mo latan ikaskaso dagiti kaaruba. Umay kakit din tani. May dasar kon, di pang malumanta. Day, adda ka pa'y matlagayam diti paraangam, aga. Apay, di ka na pa nagtrabaho? Di off ko ita, gabay. So nga ginanaak, mamay. Agpaangin ak nito'y sirok ti kayaw. Anyang itararamido mi di trabaho, maga? Ha? Ay, ibabaw ndak Agdalaws, kun nagsimpa ka na giti papili di opisina. Kahit, adamot merienda, mga ito da. Kwa? Awan empleyado kami mo. Amin. Kanya-kanya ti merienda. Anya nga oras man niya, umalis ka no bigat. Alas 6 itagsapa, gabay. Nagsapa mo ito, mapan ka iti trabaho. Kawin Tapno sana ka maladaw di pagtrabaho. Apay, stricto mo tibos mo, aga. Saan may? Kababain lang. Ano maladaw ka mapanagtrabaho? Mano kayo mat nga, yung agkakatrabahoan. Ha? Aguray tabilangag no mano kamay. Mano kami ngaminay. 28, 29, 30. Ay, 32 kami amay. Gabay. Ay, ado kayo mat gaya man niya. Tagaano mat nga, itagiti katrabaho amaga. Ay, unay mo dato'y nagadumadamag na Diyo. Kwa? Ada taga Pangasinan, Benguet, La Union, Ilocosur, Nueva Vizcaya, kin Manila. Unay mo, nagadumadamag na to. Nabayag damatan, nagtabtrabaho iti opisina yaw. Ay, kawin 20 ataway ng agpangataw. Si Kangay, manumat tinatawan ti panagtrabaho may opisina yaw. 5 atawin kong agtrabaho yung opisina may, gabay. Ay, nabayag kamutan ang agtabtrabaho. Ay, unay mo tay. Naibagak samot tangking kaday gabay. Wensa, nalipatak mo tayo. Agpainom ka man nga raw aga. Impagkin ka, tadatrabaho. Ramanak mamat ti sweldo. Kunam, alas 6 kay tagsapa ama pa nagtrabaho. Anyat orasan, alas 7 ni tagsapa. Anya oras ka nga nga gawait no malam, aga. Alas 5 iti malam ti out ko yung opisina, gabay. Ay, naladaw mat gaya man niya. Malam kanton nga agawid dito balayaw. Ay, kawin gabay. Mala, labsan ka pa dito paraangan yaw. Inakaw. Nay, kasangsangput mo aga. Wine, nanapasay. Nagapwam nga Ije pagtrabaho ang opisina, nanapasay. Adagayam trabaho maaga. Nabayagan nanapasay. Ay italaan mo ak nagtrabaho kagayam iti opisina. Ay anya trabaho nga Utility messenger, nana. Anya klase ti trabaho day taaga. Janitor, wino para dalos ije opisina. Kahit manumit nga iti sweldaw.
Anya? Dakal mo't siguro ti sweldo aga. Minimum laeng na napasayng. Ay na, pautangan nakman nga raw. Napiyakan ka tadagayam trabaho. Hay, mabagtitaksan siya raon. Unay mo dagitan. Hay, Anya ti pakabagtitam ako namaga. dagiti karo ba managdamag No sa dino ti pagtrabahwak. Kinuha niya nga oras nga pumampanaw dito'y balay. Kinuha niya nga oras nga sumangpay. Anya? Hay, unay ay. Jak amon no niya ti sungbat ko kadakwada. Kakasya ka mangipalpalawag iti amin. Gagangay na laeng nga agdamag dagiti karuba. Ay, saan nga gagangay tiraramidin da kanyak siya raon. Hey, nyalaki idin na ya. Di mo ida ikaskaso. Ay, sigurado nga agdamag naman ng kanyak. No sa dino ti papanak, no makita dak intom bigat ama pa nagtrabaho. Ha? Ay, maistrisak ka talagan siya raon. O, una yan. Ay, lumiklikak langay. Sa narumbang makita dak dagiti karo, baka man nagdamag no sa dino ti papanak. Aga! Sa dino ti papanam! Ay, salbag. Nakita nak ni tata ni Kanaur. Pinagsapa mo dahil talakayan na nakaring. Damagin naman no sa dino ti papanakyo. Nagsapa ka mo tin arimwara, aga! Yalatan ikaskasaw. Magnaklatan nga madayaw. Ay, unay, mabisita ka. Doon mangirnad ka di talakay agdamag. Pulos, di ka sumbatan. Naladaw ka mo't nagawid aga. Apay dito nakakarto na ginatang mo. Dayto yan, ti makasungbat iti parikot ka, siya raon. Mega pound. Apay dito amega phone. Pangaramatam. Ay, basta, mamuam tulatan siya raon. Kita, man ita, no sino ti marengrang. Ha? Aramata dayto, tunggal lumabas sa kama pa nagtrabaho. Nagmayat tiring ko Nakaturog. Kakaruba! Ha? Mapana ko nagtrabaho. Anitar aramidon ni aga? Nagpigsamot ti megaphone na. Alas 8 itagsapa ti serrekaw. Iso masapa ka mapa nagtrabaho. Alas 5 iti malam ti out kaw. Anya ka din dito nga aramidon ni aga? Agluto agman iti pang maluman me kini bakit ka? Kakaruba! Ha? Di yun damagay no sa dino ti naggapuak. Naggapuak iti trabaho. Janitor ti trabaho ko. Ay, Itun biga manay. ipakpakaam mo manin ni aga asimbang putay. Bumula nga ura. Makareng-reng tinagpig sa megaphone na. Aga. Anya ka din dito nga aramidam. Marangrangan dagiti kakaruba iti aramidam. Kakaruba! Agpakadak manin na mapa nagtrabaho. Di yun damagay no sa dino ti papanak. Anya lakit din nila kay aya. Marangrangan dagiti kaaruba iti aramidam kunakmat. Janitor ti trabaho ko. Aga, sumartengkan. Adapay lang nakaturog a kakaruba. Sapay nagpigsama ti megapon mo. Kakaruba! Mapana ko nagtrabaho. Alas 8 itagsapa ti serrekaw. Iso masapa ka mapa nagtrabaho. Alas 5 iti malam ti out kaw. Utility messenger ti trabaho kiti opisina pagtrabahwak. Gabay, mapana kag trabaho. Agpakada akong kingka. Tata ni Kanaur, sumre kaon. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Naglampong ka na, pre. Mapantag papukis. Wen nga rad, awan mo ngamin pagpapukis ko. Adda mo kapag papukisan ta. Ay, jak kayat ti bakla. Jak kayat ti bakla pagpapukisan pare. Apa, adi mo kayat? Ay, basta jak kayat. Nung ay libre, kayat mo? Libre. Saan mo na panunutin? Wen ko na amon ta mapantan. Pare, sigurado ka nga laing dagiti agpukpukis dito'y aparlor? Agtugaw ka kadilang dita. Nalalaing da dito'y. Asinong iti mang pukis ka data? Hello, boys! Nagalas a bakla. Di na bagay. Kundi bestida. Nagnisip mo nga ron. Shh! Di ka natagari.
Amang numagnod na ka. Ay, Gary, namiss ka. Naghilig nga gar-ara ko. Namiss ka mat, Joyce. Apay nga kakalaeng. Busy. Amumatan, ado ti liga iti basketball. Aywan kayam. Pukisan na kami man kininilo agayem ko. Ay, gwapon lakaskin ka. Hello, siyak ni Joyce. Kukwak na ito aparlo, Joyce. Libre Of course. Anya po kisti kayat mo. Jenny! Jenny, maganda! Yes, Joyce, sexy. Siga pa natin makamo dito yung parlor ko. Tamapan kami ag merienda kada gito yung labs ko. Labs mo dagita? Makadkadlawa kun Kada ada umay a customer agwapo. Labs mo. Mangibati ka mat kada kami. Puro bungbungal at tupul ang lalakay itiretretom kada kami. Adan to matlata umay kada kayo. O sige, da kami pay lang iti makaam mo dito ay. Enjoy! Gary, Nilo, agorder kayla iti kayat yo, wen? Wan Joyce. Agpili kami dito mino. Anya tikayat mo, pare? Agpili ta. Ado ti pagpilian. Sige lang, agpili kayo. Tamapanak lag sigarilyo di tarwar. Babuas. Pare, sino day ta, Joyce? Bakla. Haba adamagam. Nagluko kan. Kaya't ko asaway. Duha kayo? At da relasyon nyo, pare? Tila damdamagam. Permi mo no dumkot king nga. Kasla rugby. Kaslalaeng. Feeling close. Madamdama day ta. Mangted iti takwar. Takwar. Anya day ta, pare? Kwarta Si Kamay. Naganglit bakla. Sa pinin nakabistida. Kit makita ti kinangisit na. Kastana. Ngam kalanti day ta. Basta close kayo. No dumawat ka, mangted. Kasla ita. Intreat na ta dito'y nangina restaurant. Uwan nga rod. Itakla nga nakasarag dito yung panganan. Uy, agulimag ka. Umain ni Joyce. Nagpigisang agsigarilyo. Iso mo lagay man nagpangsit isang aw na. Shh! Agulimag ka. Nasayat mo, nagawid kan bossing. Ado ti customer nga umay no alas 7 iti rabii, Insamsambot mi ang nagpukis. Nasaya ato kasta. Talaga nga umad anong dagiti customer tayo. Iso asay sayatan niya. Tangay adu iti customer tayo. Agbali akman, boss. Ay, awan ti maitad ko ita. Anya? Anya nga awan? Kinastos ko kadagari kanilo. Kan may sa inikak ni Gary iti allowance na. Lebre da lang nga rudan ang nagpapukis dito'y parlor. Sata? In lebrem pay, inikampay iti kwartana. Kasano, cute ngamin. Sapay nag-overtime makpay nga rod. Inton maminsan ton, girl. Next time ton, promise. What? Ay, matayak sa matan ni Ned. Adula ang tikinan mo, iso amarigatan kang agangas na anang. Ay, nagloko ka handa kasta ti ibagam. Kasano, kat inibus mo di sa nga malukong aburidibod apariya kan karabasa. Nga dasagpaw na nga into no apaltat. Neta ulit-ulitan na. Nasubram nga rutina nga, iso amarigatan ka nga umangas na anang. Ay na, agsakit titultul ko. Naktangan laang day tananang. Maditirik nak. Sige ka, dumatayak laang ay alalyaan ka. Saan ka nga agsawi iti kastana nang? Ay agulaw ako na. Agtayak ti panagkitak. Ay, di nakmat pag nerbyusan ng ananang. Sige, alalyaan ka ni Net. Ay nananang, di ka agsawi iti kastaan.
Hello? Hello, Manong Julio. Daho itich? Nininit na ito'y. Ninet, opay nga mawag ka. Ada kami itakan ni Nanang dito ospital. Tapay manen, agsakit la ang tikikit tisa ka na ospital adagos. Apay nga ito sa bali mo ti boses mo. Ayan ni Manong ko Julio. Siyak da ito ay. Kaloka. Bakla ka? Hindi pa'y Anya? Manong Julio. Hoy, excuse me. Awagan nak iti Manang. Manang Joyce. Manang Joyce? Nagadayo iyo Julio anagan mo? Saan ta napagsaritaan da ita? Oh, kasano ni Nanang? Umay mo kitaan Ay, ada trabaho. Anya ti trabaho mo ita aya? Dito'y parlor. Parlor? Katno kargador ka itinatang. Ita nagbalin kan ang beautician? Ay na, Joyce. Inaldaw nga ado iti customer tayo. Isungarod nga agtrabaho kan. Saan ka na makisistorya kanya? Uray si kamet uray si ka iti boss, agtrabaho kamet tani, agkasapulan tayo iti agpukis. Sikapay laang, taawagak ni Gary. O, taapay manan, Kat, agdate kami nasken apabalyan nak madamdama. Wento, ikag trabahon. Amangan no ibagam tumanan nga awan na bati akwartam, tagastusan manan ni Gary. Ninet, adak ito'y abay mo, Nanang. Nabiyagak pa ikade. Nabiyag ka pa'y, Nanang. Apay, anya iti panagkunayo aya. Damdamagak laang mo't Or-orayat ti awag ni Manong Julio. Kunanang ngamin nga umawag. Imbagam ka din, tinapasamak kanyak. Imbaga kun nagtungtong kamin. Imbagam ko mga umay dito ospital Saan nan sa amasango? Apay asaan? Asidaglaang majipagkarkargadoran na dito ospital. Aywan gayam, saan nan akargador ni Manong Julio? Kan saan ka nun Julio tinagan na? Ay di nakman ulawon si kaninet. Maululawak lang arodan ka po iti high blood ko. Kasta pa'y laang ti ibagam. Saan ka nga ululawon, Nanang? Ibagbagak laang atin naamwak iti paborito nga anak. Anagbalinan abakla. Ay. Adadan sa mo maulawak. Tayagas ko ninet. Matayak sa mo na di na oras. Ay sapay awan pa'y nagatang agas mo, Nanang. Urayik tay awag ni Manong Julio tayo ipatulod na akwarta. Urayan ta, umayan day jay, Nanang. Nagmayatan, ti umay ag beach. No kaduan ti loves mo. Gary, baby. Adak lang dito'y abay mo, sweetheart. Nabarte ka kon. Itad kan tumid ngamin nga itad ni arak nga inumak. Saan ka ba yan nabartak? Oh, Adoy. Arak pa more. Talagang sa kaya nakabartak kan, baby ko. Agtugawak man dito'y abay mo. Tapno makitak da gito'y agsisilap nga alahas mo. Balitok na kita. Dahil sing-sing ko. 24K. Uy, sumot lagayam anag silang numainitan. Dahil nga bracelet mo. Ay! Tauray lakinis na ti imak. 24K mit lang dahil ta, baby. Kat, dahil nga mat kwintas mo, sweetheart. Ay, manen! Ay, to pa'y manen! Makilkiliti ang man idiraramidem, baby ko. 24K madladay ta. Oo. Drink pa more. Inumam dahil ito'y arak. Nangam na barte kakon. Sige, aginom ka. Tamapanak pa'y mangala iti arak kan pulutan. Okay. Urayan ka dito cottage. In love talaga kanyak ni Gary boy ko.
Napintasan ngamin. Iturog ko man di. Ay na, madanagan manen ka ni Joyce kat ni Rabiin. Awan matlaangan, anya nga tan tinapasama kadakwada ka ni Gary. Ay, timawag matlaangan ti garampang abakla. Oh, hello. Apay, ayan mo. Julio, ay isti Joyce. Anya itinapasamak. Pinatay na ka, winunrape na ka. Kinidnap dang. Anya? Kinidnap na ka? Ay, saan kayam? Hinoldapdang. Hinoldapdang. Asino itinang hold up kan ka? Gwapo? Ibagam nyo asino da. Awanan. Anya ti awanan. Maumaakan kan. Mapantay di police station nagreklamo ak. Urno sampay day tabagim. Nagalas ka abakla sumanangit. Kasat no amamati da kan ka na hold up ka. Kat si kamat agrup-rupa nga hold upper. Kasi tinapasamak. Nag-date kami kini Gary. Ijay Beans. Kat? Kunak na talaga alabnak. Kinisnak pa kay kayat kumat. Tagayam. Ay, nagsakit na panunutan. Tagayam anya. Ibagamon Inot nga inala na dagiti alahas ko. Baba ni ti makahudas nga agak na. Awanan bain. Isumatlagayam nga awanan. Dagiti agkakanginang alahas mo. Na ito lang sing-sing ko at hindi na naala. Gamji bracelet yung kwentas ko at 24K. Awanin. Intaray ti awanan bain na holdapper. Idarum taday ta alalaki. Anya lagi hindi kasto na pasama kanya. Nagayatak launay. Adda ka ding gatang mo iti agas ko, Ninette. Imay nang tadi iti tulong na kiti kakaroba tayo, nanang. Imay pa'y ni Mayor. Nagsaya at dagita at tao. Diyak mo't maawagan ni Manong Julio. Makon nga umawawag iti cellphone na. Kunam anagbalin abakla ni Manong mo. Kat no nagtaraki a lalaki. Imala iti day di tatangyo a soldado. Isumat lagayam. Nga oray pilit-pilitem. Saan na akaya ti agbalin a soldado, nanang? Anya laangan tilangana. Nupod no timbagam anagbalin a bakla. Tao Anya pa nga iti sabali ko maalangana. Alangan mo't nga agbalin nga alien. Bagay na nga taay ati agbalin nga. Ay, jak maaklon, anak ko. Sapay nagkariak itiday di tatangyo. Ngagbalin kumamot a soldado ni Manong mo Julio. Bakla nga ron, mapagbalin nyo kata soldado? Ay, uray nga tagpiang-piang ti langit kandaga. Saan ang mapasamak dayta, nanang? No saan ko man ang mapagbalin a soldado ni Manong mo? Basta saan ko mamot nga agbalin na bakla Nagbalin nga rudan, nanang. Awan maramidan yun. Kasano ang nagbalin a bakla? Siguro, ay kat impukaw na ti Darna. Kasjay, nanang. Iso ang nagbalina na bakla. Bumabakan dita tricycle, tan nakadanon tan dito'y balayo. Iso ka rin da ito, iti balay mi. Isuday tao, tang nga iti kataltalunan, na aramid iti panaw kan kawayan. No may sublik la ko matinapalabas. Jay kwarta binusbos ko kani Gary. Kajay kwarta pinagpapapintas ko. Naparamid ko kumatibalay mi. Napapintas ko kuma. Kat anya ngay nga rod, kat naayaw-awan mat ngamin iti panunot mo ide. Ita, anya pa iti rupa nga isango kaninanang ko. Kan kadig iti kakabagyak. Nagbalinak lang nga roda na bakla. Awan pa'y kwarta.
Ay, kung maiba, balik ko lang. Kung maiba, balik ko lang. Ay na, saan ka nga agkanta? Intan, agawid kan, tabi si taam ni nanang mo nga masakit. Anya lakit din aya. Anak ko, tinapasamakan ka. Uwan nga rod nanang ko. Hangem, maawat na kadiuray no kastuya kon ita. Apay aya anak ko. Ada ka din nabaliwan kan ka. Ni nanang met. Kita anak man. Nakabistida ko nita. Naka-make up kan. Naka-cutic sa itinalabaga. Ninette! Gusto mo tin Di na kon kitaan iti pangato pa baba. Nakababain. Manong. Manang, kunam. Awagan na ko diti Manang Joyce. Manang Joyce. Isong tinagan ko ita. Ni Julio, awanan. Hulyo anak ko. Uray no nagbalin ka nakasta. Amay sakan abakla. Anak kalata. Sana nagbaliw ti panagayat ko ken ka. Awatek ti kasta akin a taom. Agyaman anak mader. Ala, manipod ita. Agbalin ako na nasingpet nga anak kada kayo. Suportaran kayo, agingkat kabalag. Ket si kamot ni Net, ituloy mo ti agadan. Pagadalan na? Katwan Anya ti kayat mo a kurso. Nursing ko ma. Go! Go lang, girl. Siyak ti makamukan ka. Agyaman ak manong. Este, manang. Mader, ikarik nga ipatarimahan ko da ito'y panaw abalay tayo. Aircon to ti pagyanam. Tapnosan kan, akaasi nga agpaypaypay. Anya laki, dahil. No maminsan, di ka nga binagtalag-launay. Ta mga no pagbabawiyam tao. Hanggang dumteng tulata, di panagamirais ako nada. Kat baliwan tayo manang timang rugay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Mine, anya nga iti reply ni manang mo. Aguray mat ananang, reply-ak pa iti textmate ko. Una man pa'y laeng akatchat ni manang mo. Tanay, agawid nan dito'y Pilipinas. Bayang pa'y laeng dito akati text mo. Ni nanang mo, sumroman ang tiki na KG nan. Sung bata mo ni manang mo daytan. Hello, manang Ethel. Oh, ada kami dito airport. Hala, ada kayo ditan? Ay, nanang, adada ka nun ni airport. Kat, kasano nga yan? O may da kayo sabtan dita airport? Saanen? Mabanog lang ni nanang iti atidug a biyahe. Adda inarkilami avan. Urayan da kami laangan. Anya ka no? Sige manang, urayan da kayon dito'y balay. Bye, manang! Dinamag mo kumano kadwa na di asawa ng Amerikano. Ulit-ulitin nyo mo't. Imbaga na lang arudan akadwanan. Ay, maaramat ko matlaang ang dagiti nakalakas nga English ko. Oh, dagito'y pasarabok kada kayo. Adda amin para kada kayo. Di kay madanagan. Oh, Mini, iwaras mo dagito'y chocolates. Wan manang. Ethel. Nanang, adamot pasarabok kan ka. Sana ka interesado iti pasarabaw. Saan ka nga interesado? Kat no, da ginatang ko abang bangluparakan ka. Kanjay ibagbagam akulay iti buok mo. Ayan na di asawam nga Amerikanaw. Ni Phil. Adda pa'y laang ijerwar. Katkatungtungan na ni Bayaw Ruel. Ay, agtungtong kami man. Are you Americano? Huh? Americano? English. Oh, yeah.
I speak English. Me too. Speak English. Minay! Minay! Adang, dito'y kusina, nanang. Tultulungak ni Manang Ethel nga agluto. Kwa. Yawatan nakman iti paypay dito. Itanay agkalimduosan nakmatan. Apay ayang amin, nanang. Pudutan nakgamin. Naging lisak lang iti namin dua. Agkaling anak matan. Trying hard kayo mat ngamin nga aging lis. Yalahan nak iti danom, darasam. Makain inom kayo pa yan, nanang. Bayan nyo lang ano marigatan kayo. Ganya marigatan ngay bagbagam. Kabalak ti aging lis. Uray man agmalmalam kami nga gis istorya iti English. Ay, anyamat ka. Saan matla may ibusan ti tao dito balayon? Umayda nga rod mat makisarabo kini Manang mo, Ethel. Agrigat ya ginaw. Sapay naglanip dagiti pinggan. Imayak ta nagpartigayam ni Manang mo iti baka. Baka kan baboy ti naparte, uncle. Ay na, may samot amin abo maranggayon. Kahit anyangay. Kakabagyan na kumamot ti umay. Mine. Adda ka di pa yung chocolate. Ikanak manuray may salaing taramanak mamit imported a chocolate. Awanan, uncle. Kukwak langan ginatda. Nagadumat ti dimawat ngamin. Nagbit na ibusain. Anyangay tinabatay. Dagijay dilata. Ikanak man nga ron, taimbagla pa sa rabok kini antem no agawid at. Tapno dinak ko silapan. Sige, mabit lang tayo nakmangala. Ay, ayan na nga'y gayam tay Amerikano abayaw mao. Atay jay suli. Agmay-may sa. Apay nga'y Mike. Kabutang damat nga asitgan. Kasanda nga amo ti aging lis. Sa bagay, uray siya. Jakmet makasao iti Ingles, kaya't kukumakait aka istorya. Kat asitgan yun, uncle. Ay, jak kayat. Nariga tayo ti agdaringungaw. Nakaturugak. Itata nakaringak, adupay lang titatao dito'y balay. Paggapgapon da kito'y. Ket, dagiti kaarubam dagita nanang. Aguray man tain nakibaga analpasan ti partay. Anyamot dagiti kakaaruban aya. Nangandala nga rodan, nangisupot da payan iti inyawid da. Saan da pay laang nga agaway? Ay, inak man ungtan dagiti kakaaruba. Ay, di dala mabain. Rinugitan da payan dagiti arubayan. Ang mga no intaray da payan dagiti nangingina amasetas kaw. Bay amlaeng kadiida nanang. Italaeng mat amapasamak da ito. Ayan na nga di asawam nga Amerikanaw. Nanang, feel tinagan na. Saan Amerikano? Misumat lang nga isaw. Nananay. Apay nga itadamot ija igid ang nakatugaw ngagmay maysa. Tsak pa'y lamasango nga asikasuan, tani. Ado pa'y laang dagiti bisita. Ay kababain, ang mga no ibagana nga isnabon tayaw. Papanam ngay nanang. Ay indak kadkadwaen, kaasi mo. Napananda ito'y amini ay Itay pa'y nga ay ayabak ta ikan na kuma itinalamis adanom. Manang. Si kamot gayam day tadaryaw. Nasaya at mo ta nakaumay ka. Nadamag ko lang kadagiti kaaruba da ito'y. Madamak ngagmulmula iti karabasa idi nakitak nga da nakasupot nga iga daw nga inyawid da. Kat imaya kun adagaws. Nagado ti bisita. Adan sapay lagsang pag. Nakitak med nga inistorya kayo iti manugang mo nga Amerikanaw. Anya nga iti pag-istoryaan niya, tamayat mati kakatawaan nyo adwa. Nakita nga kinkin natawa kami. Itakla nga namo na nalaing kagam nga agsaw iti Ingles manang. Jak agsasao daryaw, nga mas daawak ta katawa mo't akatawa. Anya, saan ka nga agsasaw? Saan ang katkatawa laeng? Ay, birbiro ko nga ron ni Minay. Taagpayawa takiti danom, taagkalimduo sa nakmanan. Nunapnapan ang tumot day jay nga ubeng. Nakitak ba't ide ruar nga da kasarsarita na alalakay? Anya ka day ta nga ubingan?
Kinsa anyos pa'y laang titawon na. Ay nga makididay taon. Imunegak laeng, taumayak mang isupot iti karni ti baka. Ada ka di pa'y nabati asa ka naman ang rekman akal daw. Taimbag lang nga igup-igupek, tapno ada pamigsak nga agmula. Kasjay mo't gayam ti panagsao iti English. Pisilimlaang ti agong sa kaagsao Inglesan. Nan, ramidak man. Hey yo, how are you? Nagmayat. Nanang,